koalicijnog partnera predsednika PUPS-a, gospodina Milana Krkobabića, ministra Antića, mog brata i gosta, mogu slobodno da kažem da mi je brat, jer se rađamo preko 20 godina, potpredsednik Srpske napredne stranke, Bratislav Gašić. Imamo još jednog brata, gradonačelnik Novog Pazara, gospodin Meho Mahmutović i član SDP stranka, inače to je stranka Rasima Ljajića. Oni su navikli uvijek da budu vlasti. Da je Haški tribunal napravljen za Srbe. I pokazalo se da je istina. I ja predlažem da se sutra zatvori Haški tribunal. Jer Srbi koji su stanovali u Haškom tribunalu, 10 Srba je umrlo, kažu, prirodnom smrću. A oni koji su izazivali ratove, oni su na slobodi, oni su nevini i dokle to više da Srbi i Srbija budu za sve krivi. I treba da iskoristimo popularnost koju ima Srbija, međunarodnu popularnost, i da godina 2016. bude godina kada će najveći broj investitora doći u Srbiju. Isto tako naš koalicijni partner Milan Krkobabić, od kad je direktor Pošte, Pošta obezbeđuje i puni budžet. Nije to što je bilo ranih godina da Pošta posluje sa gubitkom. Jedan veliki aplauz za našeg koalicijnog partnera Milana Krkobabića. Tu je sa nama i gradonačelnik Novog Pazara, on je bio sa nama na sva putovanja. Posle drugog putovanja uvek je sa sobom vodio u delegaciji po nekoliko privrednika iz Novog Pazara. Znači nismo se mi delili na centralnu Srbiju, zapadnu, južnu i istočnu, nego gde god smo mogli da pomognemo, a bio gradonačelnik razuman čovek kao što je to gospodin Meho Mahmutović, i obezbedili smo nekoliko poslova, veliki vlasnici fabrika Teksasa, ono što oni proizvode, ono Texas Shop kako se zove, da su sve te svoje proizvode izvozili u Evropu. I na kraju, da ne misle građani Srbije kako mi sada smo neka jagnjeća brigada, da jedemo ne znam šta, naš slogan je domaćinski. Kada je krsna slava i kada gori sveća, mora uz flašu vina i nešto skromno da se zamezi i da se to